Mwiriweho neza abantu mwese mudukurikiye, aya ni amakuru rero tugiye kuvuga muri aya masaha y'isaa sita asohotse. Rero reka tunyarukire mu karere ka Gatsibo, aho bivugwa yuko mudugudu ngo yafashe agahitana umugore we akamwica neza akamurangiza, ngo abaturage bashimangira ngo bavuga yuko ngo ko yari afite igiti kijombye mu musumari, akaba yakimukubise mu mutwe ngo akahita amwahuranya akaba aramwishe. Rero abaturage byakomeje kuba byabababaza cyane, bivugwa yuko ko kandi ngo n'ubuyobozi bwari buzi iki kibazo ngo kandi ngo butari bwa mbere, ngaho ngo uyu mugore ngo yagiye kurega umugabo we muri RIB ikamubwira yuko ngo ko yasubira mu rugo ngo byakongera kuba, akaba aribwo ngo bazabasha kuba bakaza ikirego. Rero bivugwa yuko uyu mugore rero yaje kuza kuba yakitaba Imana mu gihe bari barwanaga no bamujyana kwa muganga. Rero bikaba bivugwa ko yuko yitabye Imana nijoro. Rero bakomeje kugenda bavuga yuko ubu ngubu ari uburangare bw'abayobozi kuba badashobora kuba bakiza amakimbirane bari mu ngo, kandi bivugwa yuko ko aya makimbirane rero cyane cyane akenshi na kenshi aba akurura urupfu. Rero uyu nyakwigendera rero akaba asize abana batatu, rero n'undi mutoya yari akiri ku ibere, ariko uyu mugabo mu gihe babanaga rero yahoraga yigamba ati nzakwica nzakumena umutwe. None dore inkuru ibaye impamo, rero birangiye amwambuye ubuzima. Ese kubera iki ubundi abagabo bakunda gushaka abagore bikarangira babihitaniye? Ese bundi mu rugero bundi burujya gukunda umuntu bikarinda naho mwambura ubuzima utaramukunze? Akenshi na kenshi rero twashishikariza ubuyobozi rero kuzajya bujya mu ngo bureba rero aya makimbirane barimo, rero bakabaha za gatanya se cyangwa bagashaka ukundi kuntu babigenza.